Minista thirikari nene Moses Kuria ntukucherwa nethirite akeeto kanywene kamomero kumane nawe kuria kwathikira atongeria bangi bamero na kuya kurure kiwanda kimira na matunda nterecherwire rorera bena gavana wa Meru Kawira Mwangaza ikarikari nironekanire kuthuria atongeria bamero BUNENE na nende Kathanju Ka Kuria nyuma yawe kuthira kithamu ro kuma kiri ministry ya biashara na iwanda na wiko kiri ministry ya mantu ingi rutingwe bo mwingi Martin Chongio Ndula no muthuraniri woronoro. Asetani anainama anainuka. Utuku bwegoro Rais William Ruto na aragitere mogaruruku kiri kanju yawe ya maminista na Moses Kuria ni umwe wa maminista bara bathamitwe na areberetwe kuma kiri rwangi rwa biashara wonjorithia na iwanda na gwikwa kiri rwangi rwa auditi ngugi bwa mwingi. Leo tuna furaha sana kuthamwa kwa Moses Kuria kuringana na ataramu ni ate ni kwende kwa nkathi untu bura bomba kwithira bumanitie na mitugo ya wera yonekene kuthuria Kenya baingi abareo bamwe bakari na atongeria ba kaunti ya Meru. Tunajua vizuri sana, tunajua ni mtu aina gani, asitulete mambo yake, aende afanye mali ingine. Jumatatu ya kiumia giki kirimo cha manyo ajwete ini minister juntere cha ruire rorera Kuria na aditere meadi akiuga ati Meru ni antu bandwa onto buria butajukirwe na utho ni Meru bakimumeneria BUNENE. Fikiriaga kwa Meru vita ni hobi, so vita ya hobi itaendelea, lakini pia kazi iendelee pamoja na hobi, sababu kumwambia Meru aache vita sasa hiyo ni kuingilia utamaduni yenu. So mimi sitaki kuingilia mambo ya utamaduni. Ulitudhalau sana, ukashindwa. Ulikuwa nakuja kufanya kazi ya serikali, sio kuja kuita Wameru watu wa vita. Na twathugana nye uwe na heshima nene monde ne Kiambu, lakini kura ikuringa kia gavana utakurukia kura 27,000. Engineer Ngore alikuwa chairman wa KEBS. Mtu wa kwanza Moses Kuria kufuta kazi ni huyo, akakataa kurenew contract yake for 3 years. He had only served for 3 years. Alikuwa amefanya kazi, amehudumu miaka 3. Ndio alikuwa wa kwanza kutoa kazi. Kwa hivyo anachukia Wameru, kwa hali kutuchukia kabisa, na tunaangalia hiyo nafasi. Wakati huo mwingine kama utaingia Meru lazima ukubaliane na wajumbe, uongee na wajumbe na tujue ni muradi gani unafanya. Na umenye tiga antu nyoba Meru wake antu bakiambu bakuregera ojora mutunga arakwire mheshimiwa bakunengera kura ngiri 27 kuma kura 1 million. So nyoba kiambu bakurega ukathogani ba Meru bakwenda. So manto yakugeria kuja kuringira members ba county assembly thimo ba Meru ugeria ku micromanage Meru etiomba kubua president and deputy batiganirie Meru kiria Meru ugwe karana manto yaku nderea. Jumapili Ndiru munini wa Rais Rigathi Gachagua nonanirie witikio bwawe kiri minister ukaria bwandene ya nthiguru Professor Kithure Kindiki na wore mimithikari nturi ontu buria bukonekana kiri ugaruruku buria buragitirwo utuku bwegoro nontu baire baba bataringithwa. I'm proud of Mithikari Nturi. They have not disappointed me and the region. They are performing very well na tunafurahi sana. Huyu waziri Mithikari Nturi nimpongeze kwa sababu ametutia heshima kama jamii. Katika mawaziri wanafanyia sisi kazi, ako pale mbele. Mambo ya bolea Linturi amepanga mzuri. Mambo ya majani chai tumepanga. Bubu nande bukionekana kinya kuma kiri abunge ba Meru bari na gavana wa Ukaraja Kiraitu Murungi atongeria baba ni bagwetere Mithikari Nturi kwithira rira ingo ya kaunti ya Meru marombene jarajeteine mutongeria wa nthiguru William Ruto ntere charare. Waziri wetu Mithikari Nturi ako pahali nilikuwa na Kibaki, kwa sababu kama kuna mtu amepigania Rais William Ruto Meru hii si mwingine ni Captain Mithikari Nturi. Bila mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngoro na mkaniinua nikawa kiongozi wa Meru ni waongozi. Hiyo heshima tupatie Captain Mithikari Nturi. Mjumbe alikuwa senator na sasa ni CS. Na huyu mtu amekuwa kwa siasa from 1994. Kwa hivyo historia ya Meru huyu mzee anajua.
Naibu wa rais ndio amesimamia Mount Kenya mzima, lakini Meru community tuko na kinara wetu ambaye anaitwa Mithika Lento, na hapo hakuna shortcut na hakuna kuongea. Huyu Linturi anafanya kazi mzuri akinisaidia katika wizara ya kilimo kama waziri. Si namna hiyo? Huyu Linturi ni mtu mungwana, ananisaidia kusukuma huko na kupeleka dunia hiyo. Na yeye kama kuna mambo yenu mnataka anifikishie, yeye atanifikishia. Mbere ya njunga yawe kaunti ya Meru, Moses Kuria uria nandi uthamitio kuma kiri ministry ya biashara na gwikwa kiri auditing gugibwa mwingi na andikire mutandao-ini jwawe jwa X akiuga ati namukirite baruga kuma kiri Mithika kenda gutiria njunga yawe no auga ati mitiria ni untu wa Kenya baria batena ngugi batietera ndo acha gisiasa ithira kenda bona mirandi ya witi na mbere. Hobe na utamaduni ya vita iendelee, lakini kazi pia. Akimuchokeria mubunge Imenti Central Kirimangushine na amenereria minister uju na kumwita murongo akiuga ati romba ria gutiria muchemanio juju riariria kuma kiriwe no boni bamwirite batita muchemanio ne juju. Kuria is a PR person. Nontu negia itano na kethwa rwenga no tutura mwire tutita na ndia tugaruka andika vice versa. Kende tuigana ndete tutulegere gwe nande tuige nande Kuria nande iturenda atiria noraregere antwera antu indira betire batuika batithia ate batija antu wana nina ratwetire watuika tutija nande tuige tutura mwire ya Keja atuika Keja narasi mukariri giti wa kiama kia NOPEU Daktari Julius Mbijewe akiaririo ntububu na akathite rais William Ruto no ntuba kuthamia CS Kuria akiuga ati na kwagira rais na Meru gitio no ntuba kinya kurega kuthikira nene bawe atigana na siasa cia Meru na athwera president ibwega no ntuba kuona guchenjie kuma kwa trade au kwa public service and management, lakini nyano nkona ya uketha kwina thino tumbanya ministry still. So Mr. President omba Kuria ategwete kinya komba public service mbuga the only advice I can give as a person from Meru ikwethera ministry rora nenkere Alfred Mutua ya wildlife and tourism omeganie otiga Mutua na tourism no ntona miomba Kuria omunenkere one drive no ntukukarania na ntu igutwikete problem. Muthenya jwegoro mbere ya Kuria kweberwa ministry neji ni barachumirie kumeneria minister uju na kinya kuria rais kumujukiria tagarira kumukanukia no ntuba gutonyera siasa cia Meru bakiuga kinya na arumire ya Meru na kuringira MCS ba Meru thimu kenda kubagambia gwita ruterene rwa gavana Kawira. Ministry era na scandal hii nyingi ministry yaku chukale Kenya Bureau of Standards tuena kuwa scandal ya maguta kwena scandal international scandals kuongelesha ma MCAs hakuna MCA alipigia kura Meru na MCA wana mipango yao na wamejipanga kivyao, kwa hivyo wasilete hiyo kindomondomo Meru chuwe Meru bokareke ningie mwe gwa kwithukia Ameru banywe kuma thirikari ya William Samuel kuringana na thuji bagi siasa amwe na mantu jajomba kwithira jaumanite na kwenikwa nkathi kwa minister uju kiri thirikari ya rais Ruto kuombika ni amwe na gutonyera ndwa iji gukithingatiro chore bwa kwibwa rais Ruto munini wawe na bamwe batongeria Meru ario CS Mithika, CS Kindiki na bunge ba kaunti iu kidogo tu tipali bagwetera nandi ni kuona siasa iji cia Meru ikare antu bang'ana thirikari ni akaunti na thirikari nene indira gukwirikana byama nabyo ibyambiritie kujukiria MCS bara bagwetagia utate na mirungamo yabyo matagaria. Tawaombea Mungu. Asindumba Garu ya siasa Ntetone cia Weru TV.